deprem mirasının geçmişten gelecek taşıması adına yapılan bu çalışmalar elbette ve benim söylediklerimi Çerkezce çevirmesi için Vadime'de davet ediyorum. Teşekkürler. Земляными культурами епутамичи махабза архан и ваджаки хамтуанза вади ручными динера. Фото для вас ваджаки хамшамбахам красный зачевш чая хочу жак хочу для вас параз проживера. И плану и шах хумсон зарашаши. Как зажигать кочана, прямо выйти, прямо выйти, а на дачу заходить, чтобы закуывать. Мы перешли в ханчи, усилились, перешли в ханчи, кваджу, шанвашко, отправишь культуру, шанвам, всем языкацию. Мы живем в конференции, мы с городом Садраков. Diaspora ile ana vatan ilişkileri dönümü görevde dedik. Öyle yazıyor şeyde. Konu bu. Diasporanın siyasi teknolojideki tanımı itibariyle şu anda Türkiye'deki Çerkez toplumunun diaspora tanımına uygun özelliklerini hala taşıyorlar mı?
en önemli unsurlarından bir tanesi de kendi isteği dışında yurdundan çıkarılan bir insan topluluğu tekrar kendi yurduna dönmek arzu ve isteği ön şartlardan biridir. Diaspora olmanın ön şartlarından biridir. Bu şartları hala taşıyıp taşımadığımızda bireysel olarak kendi çevremizdeki gözlemlerimizle söylemeye kalkarsak bu çok amatörce bir iş olur. Bunu araştırma yapan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz mutlaka vardır. Benim şu anda bilgim yok. O konuda bir araştırma var mı yok mu? Buna bakmak lazım. İkinci bir husus var. Biz Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce sürekli dihekuz dedik, ana vatan dedik. Bu perde kalkınca, oradaki bu seyahat yasağı kalkınca gür diye biz gidecek gibiydik. Öyle söylüyorduk, öyle konuşuyorduk. Fakat bu Sovyetlerdeki değişim bizim iki yüzlülüğümüzü ortaya koydu. Bunu iddialı söyleyenler için söylüyorum bu iki yüzlülük sesini. Hepimizin derdesini aşağı düşürdü. Kimse de işte birkaç arkadaşımız gittiler, iş kurdular veya başka nedenle gittiler ama kitlesel bir gidiş olmadı. Olmayacağı da anlaşılıyor. Çünkü bunun için kimseyi de suçlamak mümkün değil. Bunun ekonomik zorlukları, siyasal zorlukları hepinizin malumu. Şu anda hepimiz ana vatana dönmek istesek, valizlerimizi hazırlayıp havaalanına gittiğimizi farz etsek, oradan bizi kabul edecek bir devlet var mı? Yok. İsteyen var mı? Yok. Onlar hazır, gelin diyorlar. Buradan gidecek insanlarımız hazır mı? Yok. Şimdi o nedenle daha gerçekçi davranmak gerekir. Madem ki diaspora ana vatan ilişkilerini tartışacağız, benim her zaman savunduğum şey şu: farklı ülkelerde yaşayarak bir ulus olmanın, tekrar bir ulus olmanın yollarına bakalım. Farklı memleketlerde, Türkiye'de yaşayacağız, Ürdün'de yaşayacağız, Amerika'da yaşayacağız, Kafkasya'da yaşayacağız ama bir ulus olacağız. Yeniden bir ulus olmamız lazım. Yani Kafkasya'dakiler tabii ki bir ulus ama yani diasporanın da dahil olduğu bir ulus. Bunun örneği bugün Ermeniler bunun çok yakın örneğidir. Yahudiler çok yakın örneğidir. Dünyada yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğu İsrail'de yaşamaz. Dışarıda yaşarlar. İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da. Dünyadaki Ermenilerin birçoğu gene Fransa'da, Avrupa'da, şurada burada yaşıyorlar. Ermenistan'da yaşamıyorlar. O nedenle ben istiyorum ki değerli katılımcılar daha bilimsel bir temelde bu konular tartışılsın istediğim için. Bunu değerli dostum Ahmet'le biraz önce kuliste konuştuk biraz. Onu kendisinin sizlere aktarmasını rica etmiştim. O siz kendiniz söyleyin dedi. Ben de kırmadım. Bunu yenmek için çıktım. Onun dışında konuşmacıların zamanını çok almak istemiyorum. Hepinize, katılımcılara şans diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklar, sayın katılımcılar, tarihi çerçevesi ve diaspora günde bugün başlıklı konferansa hoş geldiniz. Bir festivallerin bünyesinde bu tür konferansların yapılması çok güzel bir yerde. Bu ilk
yardımcı olacak arkadaşlarımız da var. Şimdi önce konuşmacıları tanıtarak başlamak istiyorum. Ya da konferansın düzeniyle ilgili kısa bir girişle başlayayım. İki oturum olarak planladık konferansı. Ancak katılımcılarımızdan Irina programda adını görüyorsunuz. İnci Irina, buradaki Çerkes Dil Edebiyatı Bölümü hocamızdan biri. Gürcistan'da yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle konferansa yetişemedi. Onun için 4 konuşmacımız var. Ancak diğer konuklar, Asya'dan gelen konuklar arasında da bazı konularda bilgi olan konuklarımız var. Onları da diğer konuklarımızla birlikte size tanıtmak istiyorum. Ancak bu tanıtımları her oturumda buraya konuşmacılarımız geldiğinde yapmak istiyorum. Ve ilk oturumu konuşmacıları olan Zaval, Ivan Zaval ve Musaydin Kardan. Onları buraya davet etmek istiyorum. Musaydin. Konularımız genellikle kültür, dil ve tarih üzerine. Ancak böyle çok sınırlı da bir şeyimiz yok. Soru cevap bölümünde ilgi duyduğunuz her konuda cevap verebilirlerse konuşmacılarımıza sorular yöneltebilirsiniz. İlk konuşmacımız Ivan Zaval. Daha önce Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi Çerkes ve Abaza Filolojisi bölümünde profesör olarak çalışıyordu. Çoğunuzun bildiği üzere bu yıl ilk defa öğretime başlayacak olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümünün hocalarından da biri oldu. Uzmanlık alanı dil. Ve bugün yapacağı sunumun konusu da Çerkezköy'de sosyal ve aile ilişkilerini yansıtan örtmece sözler. Bu bir dil bilim terimi olarak herkesin tanıdık olmayabilir. Örtmece denilen alan eskiden üstün tabir verilen, saygı duyulan ya da korkulan kişiler, nesnelerle ilgili olarak uygulanan bir tabu denilir. Yani o kişinin, nesnenin adını söylemeden onu başka bir isimle, üstün tabir bir ifadeyle anmaktır. Bunun dildeki ve tabii kültür aile yaşantısına yansımaları nasıl? Bunları devaiden dinleyeceğiz. Diğer konuşmacımız Musaydin Kardan, Kabardey-Balkar Berbeköy Devlet Üniversitesi, Kabardey-Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümünde dil üzerine çalışıyor. O da etnik kimliğin belirleyicisi olarak dil konusunda bir sunum yapacak. Konuşma süreleri 20 dakika olarak belirlendi. İki konuşmacımız sunumlarını bitirdikten sonra soru cevap bölümü olacak. Notlarınızı alırsanız konuşmalar bittikten sonra soru cevaplarınızı da alabiliriz. Ondan sonra bir aramız olacak. İkinci oturumdan aradan sonra devam edeceğiz. Bu şekilde planladık ve sınavıyla başlayabiliriz.
ساعته زبساتيتم عزب ساعته يجاوي بسنة يمغب بسنة ولما يكون بسنة مش حاجة شيء أنا زيوبين في رشاقه في رسالة ساعته كذا نوز شاق بزاف بس أنا شيء ساعته بعد بس خود أخر زحمة نفسه سكون يبعثون سكون أخرون بنفس الخير إذا بنفس الخير بتحسب هذا في ميزة سكون خارج من مش حاجة بنفس الخير يدري الخير ميزة كذا بس بنفهم ميزة كذا راس كذا أخر يجعلش كذا تسحاش كذا ميزة كذا يعني أنجليز زي كذا أنجليز زي كذا زاكن مارجن اسمه كذا ويسجعلش كذا خوفسك جو فريزر تام ويدر بلاد ويبستر إستر ميزة زمان بدل كذا أبوه أكم أبوه زرازان إذا تمسك حاجة ست كذا بزمي أبي راسك ساعتها كذا أنا زمان بدل يا أوياش بزاف تكون بزوديتها وش سبب وقتها مش حاجة وش سبب وقتها حاجة هو يوجد بزاف تكون زي ما سبب يا جانا وجد بزاف تكون وش سبب زي ما تجي كلام وجد نوع يجاز بزاف تكون شيئا يوجد سبب يغشون حاجة ستجربة بزاف وش سبب جبانو جدا جمهور نواز كتاب غاش بجفو كل شيء بزاف كتاب تكواش بس الفيميزم الكتاب هذا قبل ليش هذا قبل وقت جنب زكاكاو هو جاوش راس الأخير سيدنا مستوى صلوات تجربة مفردساتها ناخذ ليكسيكال زيش سينونيم مفردساتها ساعات لازم يدك عاوز معنا زمنا وقدواتنا أقول خاتو يعجب سألنا ناخذ زكاكا من الفيميس مفردها أزديجار terminologischer Tabu pour bedinner kon bedinner zaten bazen aan de gemeentes maar trappen GM zaten bazen maar dat is een situatie staat dus wordt ik in jaar komt dat nieuws is aanval ja misa pode geras tabu trappen aan de geste hoe veel van hadrefi object misa pode aan de misschien pode trappen zaten bazen نساسو يمشيشواشم زمتين معك مش هقرأ تكون فرجلي مش هقول لكم أخذ جيجونا تكون يبسمو كم زيوجوك تكون يقول تأسسا يعقل زيوجوك أخذ فوقدنا غير نواصل زيوجوك بعض زمي ستوى تبقى يبسمي خوش أخذ غاشكونا غير ساعة بعض شوش حقوقهم يعترجع اسم ضغوط الجواتر يعني بما نعمل زجاوش قاعدة اسم مسحات أو ضغوط الباشاش أنا مش ساعة بيجي مع فاشل شاكوكا أقول يتجمعوا شاكو شكوجة وزشة ممكن سوش حقا absoluut ja maar muziek maar ik zou willen werken samen de feminisme was er wel eens op de rapport toch dat is juist ja dat is juist de corporatie je jaar geleden de rapportage ja van is dat ook voor de dingen ja taboes dus daar je nog wel جاش كم خديجة تكون يراث كجاي نقول مراجع إيتيك خارج القناة ينقل يوريسبرودنسيا حكم خارج القناة مش صاحبنا مش بابنا مش بابنا مش عارف أنا أقول جالس ده صاحبنا نفسنا هو هذا الشيء
психотерапизма. Докладами тема будет унавунды, арасада феминизм камера, ада социальная запустить арасада унавунды, сада бабжа кроме физики яцек зазимятся жа, зазажа дава язык жа, и там важно как же шашума, вот она для унавка на дети помидор цадеш паш, чистую мушу цадеш паш шаш. Zaten bazı zıtkovam işhavuzlarının sadece sadikım zerra modu derdi. Ya yazır, ya dümdüz asıl. Zaten kami sadikam yadır. Mesela konuda yadır kırılmazsa, filmizm de seçerse, mesela yazıp sadece, janı zıkkı yıkacı da olsa. İdana mümkün eşit olacaksa nisasakam yapsukakam yapsızı bir baş yatsa janı naoşta hafanitsa boyu başsa zaten bazı dışarı mesela yapsukakam baş dışarı dışarı dakika aşağı yapsa Шапка основной с диетопроши мешался сядем цадакалида и азер цадакали уже сразу. Собственно, автор эджиста. Собственно, коза, а собственно, автор. Bisa boleh sahajakan guna wasap macam dia sebab kerana sadikan я тоже могу запомниться пашкой, если будет феминизм читана, запустить человеком людей, запустить человеком уже такую разум, как опыт, не дозревал, не технологом, телефон, пахваш, жанру, пахваш, я садимся. Такой разум, жанру, не И тогда цукур захватит сами бабса и дети сжа. И же хопсы описали дети, захватит эфемизм, а рассадка, если дети стоит. Дивекам рассадка заходит по истории, а вы седашин симбрать. Сами бабса и дети пшик хасус декор. Жа, а пшик хасус декор. Сегодня tamam. Bisa kodu akan bisa kodu ya tarik sebenarnya mako jamaah sah, bukan ya, bukan sikas. Bisa kodu keras definisi saja jadi pada masa ufaknya menawa masa apa tertawa sebagai ya, kodu saja harus dan zat asal sebagai mesti sesuatu yazıkam. Здесь все на вас сатамаркари, на вас это ничего сакам, я даже не понял, что это для дешевле zaman словословно, вот видимо, ками и данным эфемизмом паразитом хоть на какую закамся, мораль, мораль эти сух захотим, я хотела мы собой захотим Войну нашу функцию жуман папса, на хашадавы, изгоишь пан папса, ходя карась. Ничего говорка, ничего честно говорить. Zaten должен быть докон физ хашен, жаман саче, жаму, унавой зас. Физ киша жаман са, унавой зас. Дана فيزيك شاوة شفاف كم ده فيزيك شام شحال جاوة يفاف ويفعل داوة جام معكو جام دانه مغرزي فوق جام يفعل جاء يفاف كدو كدو يفاف bisa كدو دانه
جبز شاشة دواش جاء وساش نخ أقول لك رمضان أنا نخشك ولا نخشك بس إذا ساعتك ساعة خمسة صدقة نفسي تمشي ساعتك يتجيبوا يا تجيبوا شو نزل يقول في تاني نزل ساعة خمسة نفسي مشيوي جاء هذا شيء مشهور ساعة خمسة ساعة زرانه حقوق شباب يشتى سرشة قتاجة أما يمكو سيارة ليس شخص زكوجات زي ما تقول بيت كابور لو شاو باو سيحة دامس صحة أغني يزل يغوش كومرا أتاج نعم صحتي سميتاو كما سجيش ستشغل بلوس أزجاو فكوجس لغو شكوجس فاق من جياتي وجيجاو سكوجات زي ما يوجاو مش حوام ستيكولي أديس تحكي تبعنا حوام ميزا كودا مشروع نما نراجع فيها نتعرف تخصص خوش نما ميزا كم تبغى في ميزا كم نقوى إدارة الواسع كأشياء ميزا دايش مش زي ما كنت صار ميزا كده كم تسمعش خلاص Zavallı'ya teşekkür ederiz. Sunumunu süresinin yarısında bitirdi. Kalan süreyi de soru cevap bölümünde siz kullanabilirsiniz. İkinci konuşmacımız Adem Murat. Tanıtmıştım daha önce. Tekrar tanıtımla başlayayım. Kanal Balkan Devlet Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümünde doçent doktor ve bize bugün etnik kimliğin belirleyicisi olarak bilim komisyonu konusunda bir sunum yapacak. Dinliyoruz.
يحزفاجي جبستو ثابون ترجو أتوقع سبب في تنقل أتوقع سبب مستمر وقت زفي خنوا المبدأ يتدريسا مرتساسي بوفيم كجراعي سايت باتشا سايت مخوي سوشتاكو كميزم زي تنقل جواعي كجر تغوى جاوة زرخونشي كودم أدقاب زي ياشو تاشو جاوة كي رياض تودع أجار ويرياض كأبغن قاتل تيجي زبر خامة حتى أنا بسنا شيشون تي يزم خوشنوني أبي أجلس أجارات ميدي مع كل رياض يجنجش يجنجوز من الكابري رياض وش يجلس أنا أجار قارة لا أول جبزم لساوى شتما لكن زميل زناخنا نخفوزش زناخنا نخبروز جوز موقع يجي لكن زميل بسيطة قبل سبب بوزا ستودا أديرغمينا أديرغوشتمي دي كورس زكا دي خدمة زوجة شوازة مثلا ستبارش حبتميها أجيبوا بسومي بسيطة شتوها بحث ونز وفوضوري يتيب سرامة يجيبوا دمي فوز بوجا يعطر يغجنغا مثلا نقوجة يغجاقوا جواسنا قرارهم قريبتاوة مخورك يتوجهوا دفتر زيادة العام أقدر ونجم قدنا أواكب يا أشعر يا غازج يا غجاك أخوان ما رأى كيفين بابش أجي جاكي كيفين باب معها مبدأ يدرسون كل غجاك ديرسك فيديو تديكاوا سبوليا بشتري جنوبي عشرة مليار فيديو بزميخرة ستبقى عجيج زركز خوفر زركز خوفر يزت ليش الشواء وبرجلو يزبط يبشر في الوقت. يا رجال ربما بشا أنيماسيا نحن حاجة تشيز جيفي كوردلا نحسش نوانا نحسب خم بابشا. لكن زتكم إذا بود فيلم خد تخرج كم زي باش طبيعي زي كمية بيجوا كم بدو وكان قد يكسر شيء مثلا بخير يوجد. نتائج تكون زي جديد زي وسبزجة زي كون قد في مكان نقرأ أن يبزل ست جناح ست أبد تكون بجاجة أبجز رئاسة جمهورية مسكت جز رئاسة جمهورية بكم قابلكم كابزة كم شيء قوة مش مقولة بسيطة بسيطة شغل بسيطة زواج زجاورة أجا سكتة وزمر لازم فالشاورة يجي عندي باب زكاة شعار ساكن بعض تكون سبعات تكون زشام دعوة تكون ورز بزغازو الصوب شعار ساكن بعض ودورام البلدي يخرس تلفون بزغوسكرا عندي باب زكاة جاي بسوق وساري توش مارك يسكتنا تكون زكاة بشكايو مراب سكتة وساري يجي عندي باب زمشة يبزا يفوز مشرط جعلكم قبل من الرجبات يقبل بسم يشرب اجف او كويت تمس بودا بساجة تليفون ده بس بيخرا لازم تكون زي على زي شنا اكري بدل يدعوة مقدوران دعوة أزواجها خون وجيبو يبزا مقدار شتمي أبغى يشوف شنو مثلا بودا بساجة نري كابجن تشزاو صوفون بيشا نقدروا يغجاو ساعات يغجاو كم بابشة يغجاو كم بابشة رزق بعدين تشجع حاجات تشجعكم يغجاو كم سمس بودا أو هو كريه غجنا يبشزوا سبب شو يكاد سوا حساوي يخدك نزمي يسجبستو تكون أبيعب سجى يزرجين يغجاو كم هو حاجة يكون كم على سبب هو نري غجنا كم حتاوى شنو غنى حتاوى بسكة كذا بسكة غنى فوق شنو غنى جبرك بزا تخدة لتلاتورة حتاوى ميسا فودا عادي غير زي الشقين سفودا ستفودا وفودا جبر شنو غستشاري وكل شيء يكون يكون مريس مقدامهم دي نبيه كجبر شنو غن متجا جبوجا حسن غنى حتاوى جبوجا ستفودا نني جبوجا كذا غنى عشتا يجبتوس تودا بيزار أبواز وشان كورا وجنو نانو غساجة
شغل سجل شخص منطقة أفعال وز شاشة سجل نخش كم كواش مشار نسبة دي خابزن فوش واز خابزن حتى نجوا كتوا تاوا إذا شخص مندي متجا فرواتهم ناتر تبوا خبرش تورخ ولدش Önce bir çeviri hizmeti o zaman. Evet. Kültür dışı, topluluk dışı bir üye olduğum için ilk konusunda sıkıntım olacak. Belki çevrem birisi yardımcı olmak ister. Erol yardımcı olur mu? Ailesiz sorun. Aslında ben Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde öğretim üyesiyim. Hali hazırda da uzun yayla müzik pratikleriyle ilgili bir çalışma içerisindeyim. Aslında benim bir sorum yok. Sadece küçük bir eklenti. Benim topluluk dışı bir üye olarak sizler adına küçük bir eklenti, haddim olmayarak eklenti yapmak istiyorum. Toplantının başında değerli büyüğüm Seyfettin amcanın güzel bir tartışma başlangıç noktası oldu aslında bu Çerkezlerin diaspora olup olmaması meselesiyle ilgili. Benim yaptığım çalışma nihayetinde müzik odaklı ama tabii kimlikle ilgili bir bağlam içerisine girdiği için topluluğu nasıl tanımlayacağım ve topluluk üzerinde diaspora meselesinin nasıl şekillendiğiyle ilgili bir durum da karşıma çıktı. Literatürde tabii. Tamam, kim çeviriyor? Tamam. Literatüre baktığımda da birkaç sosyologla, antropologla da görüştüm bu konuda ve sahada gözlemlediğim şeyler oldu. Sahada birebir yaşlı heyetlerle de görüştüm oldu bu konuyla ilgili. Yani ana vatana gitme isteğinin olup olmamasıyla ilgili. Bununla ilgili bir şey yok. Gitme isteğiyle bir durum yani ya da salt çoğunluğu oluşturan bir durum gözlemlemedim. Bir diğer taraftan Çerkezler bu topluluklara geleli çok olmuş. Yani bir asrı geçmiş. Diaspora çalışmalarında bu önemsenir. Böyle bir durum da ortada. Arada bir devlet kurulmuş, cumhuriyet kurulmuş ve Çerkezlerin cumhuriyete olan katkıları nitekim tarihsel bir gerçeklik. Öte yandan bir de siyasal bir birliktelik alanır. Ben de topluluğa baktığımda böyle bir birliktelik yok. Yani bu saydığım özellikler, arada bir devletin kurulması, cumhuriyete olan katkıları, çok uzun süre geçmesi vesaire. Bunlar diaspora özelliği taşımaları bakımından teorik açıda negatif bir durumda. Ama şöyle bir enteresanlık var. Yani burada başlıkta da tarihi Çerkezya ve diaspora denilerek bir vurgu yapılmış. Çalışmanın başından beri, dernekle olan istişare ve kültür gecelerine katıldığından beri gözlemlediğim bir şey. Söylemsel olarak ve kitle hitabeti olarak uzun yayla Çerkezleri sürekli diaspora olduklarını vurguluyorlar. Belki de Çerkezleri daha özgür ve özgür yapan durumun bu özellikler itibariyle şekillendiğini düşünüyorum. Bu açıdan çok ilginç bir şekilde enteresan buldum ama bunu söylemek istedim. Teşekkür ederiz. Bir çeviri yapılsın, ondan sonra sen de birkaç şey söylemişsin. Pardon, söylediklerini çevirici olarak aktaracak mısınız? Evet. Erciyes Üniversitesi'nden Art'ın tevkava yani usulaj yaz müzik şanan tevkava. Arke müzikim sedasını yursitu sidiyetim adeti ukan serbazerim. Hamada yesensi dinahıcım yifsat ve gavuzum sızdır saca dinahıcım. Şekum kujin cenabı şekum zarazıcın cenabı kuşsaya ustava navu Seyfettin abi jiyasetinde diaspora dokunuşlarla zevk zevkçi ve şanayine vade jiyasi diaspora şu an ilgili sorunlar Navruz var mi işakum ziyadeci ve grup
Шахайнушкин, Губштар, Фимарин, Записать, Шати, Ахмед Губшта, я Столанушки. Merkez Radrazejme, şahsen bir program hem yanaktan diaspora saatler naktanlar pati zevle ağaçlava durtlavi merdak ve haşvan şubasi merriştunu aras zuyaceri O ilk soru iyi, onun için cevap da beklenmiyor. Ama ben diasporayla ilgili bir şey söyleyeyim. Çerkez diasporası deniyor. Özellikle bilimsel literatürde, Türkçe'de epey zamandır Çerkezler için bu kullanılır. Diaspora olmak mutlaka ana vatanına dönme isteği gerektiren bir tanımlama değil. Birincisi diaspora kelime anlamı köken itibariyle dağılmaktan geliyor. Yani kendi vatanı dışında dağılmış olarak yaşayan bütün topluluklara bugün diaspora deniyor. Ama iki temel özellikle aranıyor bir toplumu diaspora olarak tanımlamak için. Birincisi, içinde yaşadıkları toplumdan farklı olan kültürel özelliklerini koruyor olmaları. İkincisi de kendilerini bir ana vatan üzerinden tanımlıyor olmaları. Çerkezler için bu ikisi de geçerlidir. Yani Türkiye'de birçok özelliklerini kaybetmiş olsalar da hala ana kitle kimliğini, kültürel özelliklerini koruyor. İkincisi de kendilerini, yani Çerkez olmanın tanımlarından, kimliğinin özelliklerinden biri de Kafkasya'dır. Oraya ana vatan olarak görmek gibi. Mutlaka gidip orada yaşamak, geri dönmek bunun olmazsa olmaz koşulu değildir. Dolayısıyla Çerkez diasporası tanımında bir yanlışlık yok. Bu biraz da Türkiye'deki politik şeyle ilgili. Yani bir Türk ulusu, Türk milleti tanımı yapıldığında bunun içinde farklı olan diasporalar görmek istemez devlette. Hakim olan ideolojik. Onun için bu diasporaya itirazları sık duyuyoruz. Ama bilimsel olarak bunda hiçbir sorun yok. Çerkez diasporası demiyoruz. Denecek. Başka soru varsa biraz daha zamanımız var. Medine bakıp zarafız onlar. Dizişimi oraya rahatlamak. Aşağı yukarı zamanı sonra arkadaşlar tarafından arat hizmetleri zamanı hemen başlasınlar.
2015 году я оказалась в Москве, это был юбилей журнала «Дружбы народов», и я впервые услышала, нас собрали автора, я впервые услышала, что все северокавказские языки по классификации ЮНЕСКО считаются вымирающими или исчезающими. Тогда, конечно, мы говорили, вот все авторы, которые были из Российской Федерации, они больше говорили даже не по поводу литературы, а по поводу языков, потому что проблема языков стала даже у таких наций, как белорусы, казахи, украинцы. То есть кризис языка – это уже давнишняя история. Но самая тяжелая ситуация случилась именно с северокавказским языком. Ben kesmek lazım. Çünkü başımızda zor olacak. Moskova'da yapılan bir edebiyatçılarla ilgili bir toplantıda Kuzey Kafkas dillerinin ölmekte olduğu söylenmişti. Bu aslında dillerin ölmekte olduğu sorunu sadece Kafkasya'daki küçük diller için değil, diğer bütün Kazakça, Belarusça gibi büyük diller için de söz konusu. Ve uzun zamandır dillerin yok olmaya yüz tuttuğu söyleniyor. Ancak Kuzey Kafkasya'daki diller için edebiyat dışında başka konular da söz konusu. И по приезду мы написали письмо на имя президента, тогда был Канука. Вот. И у нас был парламент по поводу, были парламентские слушания по поводу проблем языка. И, в общем-то, все было правильно сказано, но ничего не было сделано. Так и осталось, как есть. Потом в 2014 году, когда принимался закон об образовании и о языке, мы решили, видя, что деградируют языки, кабардинский, болгарский, мы решили реформировать языковую проблему, и было внесено где-то 87 поправок в законопроект о языках и о законе об образовании. Тем не менее, это тоже не прошло. Мы собрали... Kabardey-Balkar'daki dille ilgili yasalar yapılırken biz bununla ilgili çok sayıda öneride bulunduk. Söylenmeyen bir şey kalmadı. Her şey söylendi. 2014'teki yasa tasarısında dille ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Daha sonraki dönemde de bu yasa üzerinde çok sayıda değişiklik yapıldı. Yazılı olarak bunlar var ama pratikte uygulamada yaşanan sorunlar daha fazla. Потом мы собрали в результате собралась группа активистов, которая собрала по республике 3,5 тысячи подписей. То есть это была такая, в общем-то, довольно широкая такой процесс сопротивления, что в пользу сохранения и развития языков. Это было 14. 2014'deki dil yasasının çıkma sürecinde Kabardey-Balkar'da oldukça büyük tartışmalar ve cepheleşmeler meydana geldi. Yasalaşmadan önce buna karşı çıkanlar eylemlerde bulundular. И таким образом вот все наши общественные инициативы, я уже не говорю о том, что было где-то 5 круглых столов по нашей инициативе собрано, проведено. И на этих на круглых столах мы обсуждали комплексные проблемы, касающиеся языков и литературы. Но, к сожалению, вот этим все закончилось вот на этот период, на 14 год. Но в апреле 2018 года вдруг мы получили такой законопроект, который был инициирован Госдумой Российской Федерации, который говорил о том, что наши родные языки должны быть не обязательными, а изучаться по желанию родителей.
sorunları tartıştık. Bunları parlamentoya sunduk. Fakat bütün bunlardan sonra bildiğiniz gibi 2018 yılında bir Duma'da, devlet Duma'sında bir yasa tasarısı ortaya çıktı. Ну, я не буду говорить о деталях этих длительных процессов противостояния федеральных представлений или, скажем, не федеральных представлений, а представителей федеральной власти некоторых, и их политтехнологов, и наших активистов, потому что это будет очень долгий рассказ. Тем не менее, я скажу коротко, что нами было написано довольно большое количество таких публицистических статей, научных статей, вот, в частности, сотрудниками нашего института. Одним из таких ярких активистов был Тимур Накалоев, который не смог приехать. Все, кто здесь присутствует, все, без исключения, участвовали в этом процессе отстаивания, значит, прав по изучению языков и их сохранению и развитию. Тем не менее, вот этот законопроект мы встретили в Штутгарте. И вот благодаря только тому, что в нашей республике, по всему Северному Кавказу, по всей Российской Федерации поднялось демократическое движение, оно приобрело даже определенную форму совершенно спонтанно. Оно стало называться демократическим движением народов Российской Федерации. Bu dillerimizi, ana dilleri zorunlu olmaktan çıkarıp seçmeli hale getiren bu yasa tasarısının yasalaşma sürecinde sadece Moskova'da değil, yerel cumhuriyetlerde de federal yönetim ile aktivistler ve buna karşı çıkan diğer kesimler, akademisyenlerin bir karşı karşıya gelme durumu oldu ve bu aslında çok organize edilmiş bir hareket değildi ama demokrat tavırları olan, eğilimleri olan, buna karşı çıkan her kesimden insanların katıldığı bir kendiliğinden hareket oluştu. Buradaki birçok kişinin de bildiği ve katıldığı. И в результате вот мы связались, это инициаторы были представители инициативной группы из Татарстана, она связывалась с нами каждый раз, и в результате мы провели две интернет-конференции по всей России. И все как один, без исключения, все представители республик были против этого законопроекта. Bu süreçte internet üzerinden bütün ilgili cumhuriyetlerin katıldığı konferanslar yapıldı. Ve bütün ilgili federal birimlerin temsilcileri bu yasaya karşıydı. Тем не менее, на уровне парламентариев, на уровне, значит, советов, правительства, к сожалению, далеко не все были за, хотя наш Кануков, бывший президент Арсен Кануков, очень явственно выступил против этого законопроекта. Однако таких смелых личностей оказалось не так много, и почти все представители власти проголосовали за законопроект. Ancak buna rağmen genellikle parlamentolar seviyesinde bu yasaya çok karşı çıkan olmadı. Ancak Kabaddi Balkan Cumhuriyeti'nin Başkanı Karakol bu yasaya karşı çıktı. Ancak yapacak fazla bir şey olmadı. Тем не менее, мы, в общем-то, изменили формулировку. Благодаря вот общественному движению формулировка была отчасти заменена, и обучение родным языкам все-таки там стало обязательным. Хотя вот в том варианте, который был предложен, это, конечно, довольно прошлое, чтобы сохранить язык. Bu yeni düzenlemede ana dilleri korumaya ve geliştirmeye yönelik bir takım düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor bu yasaya rağmen ama sonuçta yasa bu şekilde çıktı. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы нам сохранить нашу национальную
господин говорил, что, слава богу, есть интернет. Мы очень много можем сделать, только полагаясь на демократические движения нашей диаспоры. Наша диаспора проживает в официальных данных в 56 странах мира. У нас на историческом родине проживает только 10% рыбов. И вот благодаря нашим общим общественным усилиям мы должны сохранить языки, культуру, литературу и все, что нас объединяет, только не полагаясь на правительство. Это мое глубокое убеждение. Benim kişisel görüşüm ve hissiyatım, Musa'nın söylediği gibi internet bilgi kültürü kimliği korumada çok önemli bir yeri var. Ama hem diasporada hem de Kafkasya'daki demokratik hareketlerin de burada çok etkisi olacağına inanıyorum. Наша инициатива была очень поддержана всеми учеными мира, и где-то 87 человек со всего мира подписали эту ноту против законопроекта. Инициаторами были ученые из Финляндии. Нет, это было совсем. Bu Musa ulaşmadan önceki dönemde dünyanın değişik ülkelerinden, değişik çevrelerden 850 kişinin imzaladığı bir protesto mektubu da yayınlanmış ve gönderilmiş. И вот эти все, эта петиция с подписями была послана в Госдуму. Но я не знаю, как она проехала. Я не думаю, что это было включено в повестку дня. Yani bu tür eylemlerin parlamento duman nezdinde nasıl bir tepkiyle karşılandığını bilmiyorum ama genel olarak Rusya'da gündeme geldi. Так что если мы не отстаиваем наши политические интересы, а культурные интересы, они тесно связаны с политическими, мы не политики. Но если мы не будем отстаивать наши интересы, и даже если надо в политическом поле, тогда мы обречены на медленную деградацию и нивелирование. Biz politikacı değiliz. Ancak bu konular politikayla çok yakından ilgili. Haklarımızı korumak için sonuçta politikada yapmamız gerekiyorsa politika yapmalıyız. И вот эта ситуация с тем, что мы отстояли частично наши права в Федеральной Думе, которая ничего практически отстоять уже невозможно, это свидетельство того, что общественные инициативы и общественные движения имеют большой эффект. Bunu geleneksel politik yollarla yapamıyorsak bile demokratik bir hareket olarak hem burada hem orada bu şekilde dile getirir ve haklarımızı savunabiliriz. Ну, я больше не буду задерживать внимание. Я всех хочу поблагодарить за присутствие. Я хочу особо поблагодарить всех, кто имел отношение к созданию этой конференции, фестиваля, всех, кто болит душа за нашу культуру, литературу. Gerçekten. Buraya gelen herkese ve özellikle bu festivali düzenleyenlere, kültürümüzü korumaya için katkıda bulunanlara çok teşekkür ederim. Zamanımız bol dedik ama epeyce de geçtik. Konuşmacıyla ilk oturumu bitirmiş bulunuyoruz. İlk oturum sonrasında da yine bir soru cevap bölümü olacak. Ama ısrarla sormak istiyorsunuz. Tamam, o zaman son kez size bir soru hakkı verelim. Sonra bir çay kahve molası verelim. Merhabalar. Ankara Çerkes Derneği yönetim kurulu üyelerinden. Öncelikle içinde bulunduğumuz bayramlarımızın her birinizin bayrağını tutuyorum. Ben saygıdeğer konuklarımıza bir şey sormak isterim. Ne yazık ki bu yaşta dilimizi konuşamıyorum. Çok iyi anlamaya çalışıyorum, anladığımı sanıyorum. Bir şey merak ediyorum. Dilini kaybetmeyenler, dilin kıymetini bilmez derler.
Gidersem orada kendi dilimi konuşacağım dedim bugüne kadar. Ama birkaç gündür ya da bir süredir bunu diyemiyorum. Çünkü orada da dilimi konuşamayacağım. Acaba akademisyen olarak, akademisyen kadınlar, bunun için ne düşünüyorsunuz? Oradaki halkın, birlikte yaşadığımız halkın gerçek duygularını öğrenmek istiyorum. Bir de gerçekten siz bu konuda öz eleştirinizi yaptınız mı kendinize? Ne kadar mücadele ettiğiniz konusunda teşekkür ederim. Amerika'sın yönetimsi я пришла на таким шагом заказ. Я еще не раз одежда стратегия. Слухом мы должны спасать одежду с ним. Там подава с ним шага, потом прошло. Я средства подав с ним зараса, братья тоже. Ава новая его не могу хамти бабушки. Шехун сегодня захершу соответственно сейчас мы хершу сегодня со синсидами одежда шахарсу шахсету. Абы губоваси штати закон житающие, могут изгора антужина, изора завод сиси. И танера ступхан, хем ступхан, мадьязан тевал жага закон шахзан шага печтидов, да будет учиться, да будет базар, я наж жанчи юшке. Yazıhal akademik ülkeden yeter zajanam köyleşu zajitim şake yazıhal kelman kuazda zeytin kote çoşkale tuzukâme tuzukây delimote boza yaşa yebuş istijara bu dizgora dışafını dışa yet ças ya bakıcı. Zaglądra prowadzi zawali będzie zgłębiła trzeba chociaż jak każdy dekanizmi pisztu zawsze du jęczymy na ogólna. Urysyp za dekanizmi ja nie dechudzuszyć, a nie dechudzuszyć, że dekanizje adanym ja gadziakom ja nie dechudzuszyć, że dechudzuszyć, ja gadziazaji Dekanez unegłaszami, a z powodu website dugajaje poburhawanu, dekanez pokmiaraji, i zapyt, absata hajjakun, habzili jembrez pniaszkada nazri maszta, na chopam zri ramo. Idzie, jak mu gozma drebzes kuchno chodu szytte. Zacie szytte. Nobam szytte. Nobam szytte. Szadej, نفط الإجابة شديرة عمل هو قرشة مع الزباشة لنا الزبان صار زاري سكت جوجي هذي الزباشة لنا بزاف شو مصاري جلسة سايبي بشيء إنه مي سوي از خلقه يعمل ما باش زعما زمر مفقودو خابزني أما جنو فيتزا в Джижин Фухит живла. Если затем зажигал урысып взяли, Адриана дачу взял квадажи, урысып взяли хакунча Фухит, Адриана взяли хакунча Фухит, но задана зисабилом Адча зарепсауном из университета Ханами зарезил Хазанов Китановцы, урысып за Амар Лигу Icinin pamızı argoru zurov zdes iciri zurisize gihanlar. Az yetwano tapab zapadel benra bina wajikas. Sabikam adgavza şkamakıcı. Adgavza şamicinice literaturiş ajnomi atfilkam zadabajinomet kuri ekonom jugengozo. Institutkam adgavza tapab zakar زج إنسيتوت كم صنع غطي على تجنوب مية آخرها أبو دام كذا قاشنا متكم خو كاي بس أنا لما تجتمع ديكوت كم هذا تقول Evet, diyecektik. 15
inşallah. 4. çeyrek